أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مصر با جماعة بلا جلن فوق wa karamogo anilla melkela bela jele ambe dowu ke awye ambe dowu ni awfe anga hamina ko dogule kene kanta jinyata laharata min ala tabebe ala ka bela jele e wannoya ala ka an kanu kan fara jonkuna ndiuka ya rabbi galabe mawo makan watina ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli nikra hormay ni qur'ana hormay ni alaka ma babbel jele nabimo kirawo hormay dom barkalon horma alaka hamina ko nu bela jele no alaka gelawuli alaka shijan kanadi awba Allahumma amin. Biye tawhidu be bi programuna no ye ala kilibantiya donye دوني مي ني أخبرتك كو أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه كو فين فلو مي واجب مكلفك ويكيك لمن يكنيا يكيك لمن يكنيا بو لمن يكنيا لي ويبي إيدم نونتا على يفهمون كيك واجب يكو سريد سكونا ودي التوحيد manasoro jengebe fami fe iko kile ikanga mindo jako yala nito do iko nyinyi ko do o bela jelembe do limana kene yakono bo o kama ambe feka bi wal hadake arkanul islam salam ya josion arkanul islam salam ya josion سلاميات جوسيني أركان الإسلام خمسة. سلاميات جوسيني دورية أركانو جمع ركن دي بيه ibe fen jo fen min ka be sinzi katra fen mi ma ole rukuni ni sojo ibe pie ka koro ni gwajo iflen ploma min ka koro de ole pie abe olu de bolo nolu bora ko rotra o yakobane bo silamiya fana fen duru beno ala yuke silamiya josin akorota kafo olu silamiya ko bede ay olu de apiwi ina fo ni sojo ina fa nya fo choba ni sojo ibe poto minun kala de o de aleka pie to bela jele mboro kombay ibe fenfe kesa a bela jele mejo opoto indeka o kama ibe nege nyina makala ni fer 12 de kanga kala ibo kala ni fer 14 de kala kanga kala sadiri fengriya donu mi mena dakuna o griya ibo nege kala ni poto nunu nyana alhamdulillah rabbil alamin hari mana jokata fo yoro mina sa ate fen kala me pie min kanga do akoro ne mo do akoro o kol be laba mima ne bodo e bodo kuma silamiya fana beti silamiya ko jogo ma minum nyinnendo ife silamiya la kacha ngotse ka be fo sigro kilela me duru be no o de kera pie o de ya si passe mai o de pie ni sara ko duri matarafa to bela jelembe pseka awa ibseka to bela jelenda to bela jelembo de kompay ni o duru manya at seka jo donc islamia be na fo bon jole no pied duru de ka no pied duri on sabat la ka ko so jole meto o pied duri do bana kare dro e wa hakada abibi islamia jo sen duri o duru ye jumenye amena o defo aywa bela jilenga ya hakilito ala abet takrar dongodo. Naam.
أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت للمستطيع. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت للمستطيع أو لمن استطاع إليه سبيلا. سلامية جوسين دورو فلو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكشريا كافو mashite fo ala mashite fo ala ma foyde ni batu manka ni alate ala kilimpewdi may machie ma worobe min de ala ede me ma ala kilimpede machie may bata to bengalo man ni ala kilimpewde kera machie may ni to kera ngalui o kuma sisa batu kanga ke jondi akanga ke chema inde mamma galuman no mo man ko lu batu o kama la ilaha illallah bab be fara nyonka la ilaha illallah bab be fara nyonka minum ba fo ko akorde batu fe ngorete ni alate ay batu dorontew e machema wi ala kelembewde o kuma ni ko kerate ikango kelembe batu la ilaha illallah bab be de fara nyonka ukuma iko fo idala akasiri duskuna ikafo idafanala la ilaha illa allah hada shediyat sekaf kenima fo idala ukuma wa anna muhammad rasul ikafi idala kanika shediya kafo muhammadu ye alaka ewa kirai ma uye sipasima fule ibe do dina yarela nini ndefana ni ibedo dina la ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mashite fu ala muhammad ala ka kirai ibedo dina la ni ninin sabat la iduskuna ya fo idala idona islamela ninin masabati duskuna ni ya fo idala aywa an ko mi jete islamé ma be fo tira mo ko nafiqi abe fom ma kalima ko munafiqi o yeninde la ilaha illa allah muhammadur rasulullah abi dala islami be ka fo ifana be ka fo yala so ka tora kana sima me duskuna asabat lente idalenta la fiyo ina fo ap me munafiqu bolo ci ko bina ma ala kan kisuma man ni foloye la ilaha illa allah muhammadur rasulullah فلنا الثاني إقام الصلاة فلنا ويسل جولي سل جولي مويه fɛn ɲini fɛ seli la i k'o bɛɛ lajɛlen kɛ o de ye seli jɔli ye seniya ɲinini i fɛ i ka seniya matarafa a ɲini fɛ i ka seli kɛ a waati la i k'o matarafa i ka seli kɛ a kɛcogo la fardaw ka dafa sunnaw ka dafa ala yan siranya ka kɛ seli la n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan waati min na a bɛ fɔ ko i ye seli jɔ seli jɔli ani seli kɛli o tɛ kelen ye maa dɔ bɛ seli a ma seli jɔ nka n'i ye seli jɔ kɔni o kɔrɔ ye seli la maa fɔ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kuma ko seli jɔli o de kama i b'a ye kuranɛ la a tɛ fɔ aw ye seli a bɛ fɔ de ka aw ye seli jɔ bon hakada o kuma o ye filanan ye sabanan o ye jaga dili ye hakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'i ka nafolo sera o ma n'a bɛ fɔ o ma ko nisabu sariya b'a ɲini fɛ i ka jaga bɔ ma o ye silamɛya jɔsen dɔ ye o ye jɔsen sabanan ye
bo o kiru o be soro fiqh kitabu kono an kon tay mi dron ka yira ka fo wajibi do salamiya josendo do nim mami e jagabo ka fara tawka ika salamiya ye salamiya jo ni ye doka ka do toy aywa hari mana kelen toy ima salamiya jo de ima salamiya jo sabana walma na'am nanina sawmu ramadana sungalo suni sungalo ika su kafara shartuka sungalo suni mi wajibi ya balu ini hakili be nofe ni musodo ite la dala bangi julitira o kiru fe sele no fiqh kitabu kono ka yira ko ni doron ni kon bi hakila ye balu sungalo suni ka wajibi absaka ke darra do bsaki bala sunna mino darra tamana ibasu ma wajibi do ni mo me sunya ka toy ye islamiyya joson do kari islamiyya josen durna anil laba o ye hiji ni ala seke iye hiju musaqabe ibulo banatila min bi ibali ala ko warete no min bi ibal kata hijula ma wajibi do ikata hiji ninduru ninde islamiyya josen ne mami nduru ke sabafolo odlonente sorola la ilaha illallah muhammadur rasulullah warkote ula seli warkote ula sun warkote ula ka fombe war saraka ke odlonente warkola mais jaka odloneme nafol kola parce que pour que jaka ka wajibi ka fa ka soro I awan nafolo bibolo wa nafolo bembolo te doronte aka soro be nisabu bo o be fiqh kitabu kono hiju fana fa ka soro amoye de be ye amusaqaw be iblo maslame ki hakilto ndurula o kuma maslame ko bela jele min nduru de kombay a bela jele min don kono ni sera kan nduru matarafa i se ka toke ni ma se kan nduru kono ndoke aywa okoro e ka salamiya atseka jo amba o de kama ko nunu salamiya jo siwnye abe jo nunu de ka ina fo sobe jo pie kan chukumina ni pie awa kogora sobe kogo ni pie ma kogo aywa o so yere mawbe siranga do akono maslamiya fana jo siwmete ni ma mi siraka salamiya jo senduru matarafa ika dina hakada ika dina psikanya mais islamiyya josen duro ni masoko matrafa e ka islamiyya ko ni aywa la hawla wala quwwata illa billah mambe Allah subhanahu wa ta'ala deli islamiyya josen duri matrafa di ala ka ngoya nene aw belajile bo islamiyya josen duri daluba belajile na qur'ana kono daluba belajile na ala kira ka kuma kauna qur'ana la ilaha illa Allah o daluka cha ala ko qur'ana kono fa'alam annahu la ilaha illa Allah muhammad abdon ka fo mashiti fu ala ala ko qur'ana kono tuni shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ala shiriyara melako shiriyara don ba bela jelen shiriyara ka fo ko mashiti fu ala ma adallu kacha muhammadur rasulullah afana dallu be ka fo muhammad ala ka kirai ala ko qur'ana kono muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u al-kufar ila akhir al-aya ko muhammadu ala ka kirai abe aya wona kono ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatiman nabiyyin ko muhammadu te mashifati ala kirai kabini aywa chewla bi ma'ana balu fati ala kirai do fayi me ala kirai mo fayi sallallahu alaihi wasallam abedem se rajulu de mami ngara balighi chemi ngara balighi de shabi fo mako rajul mami mabalighi ate fo mako rajul wori kama ko ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum amma fo min zukurikum
parce que ala kira deumbe wala ala kira deumbe na shima balgoya ala kira denche mashima balgoya u besigina wa ko walakin rasulullah mi ala ka kira do donc muhammadu ala ka kira di ma flega kira sabati ona nyona chama seli be dawka seli hi daluka cha qur'ana kono ni ani jaga la dala seli ni jaga ube fo nyoko fe kachaya ina fo ala ba fo qur'ana yoro chama wa aqimus salata wa atuz zakata abo fo qur'ana kono yoro chama ay seli jo aka jagati aka chala seli ni jaga de be noro nyona qur'ana yoro chama kaira ka fo jagare ko bado maseli joli ani jaga urbe fo nyoko fe kuma chama wa aqimus salata wa atuz zakata wali muqimina salata wali mutuna zakata ya seli jobo ani jaga dibo seli ni jaga de be fo ka tu nyona yoro chama hiju misalia hiju sun dalu suratul baqara kon ala ba fo ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum alako aw minul liman yara alay sunke au ka wajibi ina fa wajibiran manton to ka cugumna ma su amadda min auna donc alako kuma wajiran manton to ka yala sa an fana na se ka ku femmi madda min ila ko ina fa ina ba fa cugumna kombe sa o de ka jumi amesa aiwa kuma alako ina fa wajibiran manton to ka cugumna yala sa an fana na se ka ku kuma ni aya soro suma wajibiyan go sika akira ala kira ga manton doro ka kuma na fo kuma ala ko gele umma mi awun doronte mo minun te bana kiro ka wajibi kuma ni asira awun fana ma don afana bisa ka ku wa pasi ga madam nana ma sunyo wajibi ala ko sun kira wajibi auka ina fa kira wajibi manton te menon ga jumla yala sa au nasra alai hiju wa fardayam idalu ka fo islamiyya josendo Allah subhanahu wa ta'ala ba Qur'an ko walillahi 'ala an-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ko so hijri be ala ye moka bi wajibi do anga ala ka so hijri na ya sura sebe mami o tuguni awa hadisi jibril ka hadisa wafo hadisa do mako ummul ahadith hadisa ba jibril alayhi salam abayre yele makka ki adama denye kan ala kiran yininga aka sahaba ni nyonche dina ko dola o yininga linu abo kono ako ala kirama akhbirni anil islam jibril nana abora kun kono fe finin jema be ala aywa akadul ki jelano pas akunshiki finano pas tama no fanate ala abora yoro min fe ba ko tama de meni alla jafana tama de kan la hala amana wala an nogolente afuila ta jelano propre anani sigi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala kira na kasahabo ako ala kira ma akhbirni anil islam ala kira islamia yemunye islamia fonyina ma ala kira jabi mindi ay islamia josen duru fo ako الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ما يكشف يا كفر ما شتيف على محمد على ككري يكسلجو يكجعدي يكسونغلوسون يكتاهيجي من يندورو نند الإسلام يا جوسين حديثين كجا men nindi anga mahallu shahidi ambe ka dalu dini yoro men yoro man nduru nindi islam ya josunye ni mami siraka ninjo aywa islam ya jo ni mami masika ninjo aywa islam ya jo de ala kanke islam ya jo bawi ya rabbi kuma ambe bitablano اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم